Buya kigimo mwanchu murigeria ba television ya Ndizi TV ni magaro bengia na inde tukumra na SMS ye elio tweresane ari abiriga kulikana kurwa sisi nyachonsi chiro konkorwa Gusii na boigo Kenya ingima biyamano kigima sokoira libakari yao na kuyirigeria television ya Ndizi TV na kigete seni nambe mokimuno abwiki Gusii na mange twa kwariganirie kurwa sisi nyachonsi imeyense ya Kenya bono unabotambe ngogotebe mna litukule Jumatano Neri tuko tukomerana gukwana ria tulengete ntwe ebuna omugusii karatwanyorera mangana Amayia ochakira buchisa Isato nenusu gwika Chinsa isano echabo tukoni gotoso asomoro bilio obweke umbwa sokodo tabageni abo bago tukwanira kubwatekana mangana siasa na magenderero ali bagendere tokora Chinsa mo chabo chonsi ono bono akwariganirie so moyo murabukegima elio tunyare goso asa mangana Amayia na maiga yayo mogeni oni gakurukwa le itukoria rero yakurukwa Cosmas Oyage Honorable Cosmas Oyage oyo no MCA kurwase ward ya Nyakoe ward eye tolega igase Ndizi TV kurukwe ward ya Nyakoe nero mogeni oni litukoria rero na nkagete nkirare gocha gwikikara twakora mangana Amayia na bokonyoro ikire elio togendere no murubirito omuna butambe murubiri obweke umbu oito kwanira mangali atulengete ntwe buna omugusii boigo ali aligesieri na munwa biamono kigima tintegeti gukora kingagici nyinge ni gonko endensemo ya kabiri ginkoira na tuchaka mangana Amayia singira yuwekirano Buya kigimo mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV mangana Amayia ni gotugoya chakaso wangu kigima kulenderi tangani olio kankonya kuletera mangana ya sinchira yumuntu bimanyeriyo ni gakuru kwa Joshua Uta na incho ni konkuru kwa John Kibati mangana Amayia bono kurose county ya Kisii magiga yogo sangirirwa kwebirengerio iguru yo murobirio CBC jisukuru imeye county ya Kisii nigo bono chigendrete kweroberia kigima elio gwikirania omurobirio yo omusekito Mildred Momanyi liganyora libakana ukoriganiryo roboti urwo asinchira yuwikirano Omoroberio o CBC aiga Kenya nigo onyora okwamereria kurwase abaibolia bange egento keirera omoraibwense Dr. William Ruto korosia committee eyo yategerera ebirengererio igoro yaria aganeirie ase omoroberio yo omoya kogenderera gose gotagenderera Imeye county ya Kisii ase skuru yo boroso ya Green Valley Academy nigo omorokia bwe skuru yo onyango atebire mbaganyeteli chibu korwase serikali ase ale no gosemelianga omoroberio yo no chigweti wabosio kitoganyeteli korwase serikali eto mwelekeo kulingana ne bali bonsi pibachole tukoligererio amasoma yiga ndole no bene buna serikali yatumikire chibesa chinyinge kwaregania amasoma aya igontore no bumane bunanchira te baranyare gotuguterare ensemeye yiga igo tigatusabye serikali ebekanamo bakwaninchira bakonya abana elinde abana bonsi pibakonyeke nonye bakurusi barusi make ebinde bigendere buna byalenge kawaida nigo atebire aboroke babo mbanyora amaigerio igoro yo muroberio yo sensemo yabali mu bune school abali mu baita bonsi pi twabairira sensemo ya upgrading bonsi wetera bune serikali ya rweteri chiko bonsi babere trained na bayigontole no bwana na bayali kaniri asinge nchiyo gocha kushugulikera abana baiga coming in the year 2023 Boigo omorokia onyango na kwanera gati yali abayeroberetie bosio ase omoroberio OCBC ase junior secondary ase skuru yiga nebinte binge twebangire kiregente twabekiramo elinde koligereria abana baiga ko bameki banyole amasomale boronge ase chinchira wao anene mono twebangire ase ebirasi kulingana n'ekibi cyambi saine nabo igo asense moye chi computer twabekire asengenje abana bagocha gutumeka koligeri ko kora utafiti elitokoroka having more information searching nabo igo science lab eibagocha gutumeka koligeri amasoma science nabo teme bintu awao asense moyo bolemi asomole mutokoroka agriculture ndobwatensemo yo mugondo twabekire kando obwa abana bakwenda basimeke ebimeli awao asingencho yo koligereri nako koranga ngaki ebimeli bikoroselibwa kurwebike na wikakoba endagere litokulia
nigo airari bagaria ethia bene ase okubaganiria Amayia abaoroki gwa bekirasi gia 5 na 1 amwe ne kirasi gia 5 na 3 ase amatemwa amanene ari bocio. Grade 6 and class 8 bo mwaka uyu igabago chiko cha kamatemwa abo tigangire chinga kichiga chia bene kubaganiria Amayia singinchi amatemwa abo bago chiko kora nyasa abagate abatangire marwaira wao elinde baikaransa amatemwa abo na gweta na sensemo yaba ibolingira nororo mbate bibuna tigaba baborora siba abayiboli baborora singinchi ko alegania abana abachinga chiabo ko bachinga kichinyororo nabo iko ko baonya nemichezo mbalimbali elia rarete mechando asichinga kichiga chinsinini chitikalete iko bunancho mwalimu na Green Valley Fraternity yonsi tobaka ne iria Amayia abana bonsi bali bagochikana nsamatemu gingo reporter ya Kisii and Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi ekero tutigalite me county ya Kisii umugabana bwe county ye umuske Paul Simbarati ni garuru gukuriro gutindi ukiesa bakuri mirimo beserikali ye county ya Kisii bari barachukwe bwatrenia na mangana yubukurumi asaba buri buna igoikira boniga nigare maiso kigima kiga kichuba buri abawaziri kianda abo babete bagutiani gwa bwanko iga kigima elio bachigoso asemero bilio osemeremo ye county ya Kisii koira egetambukiro na kwenikia buna ngokolera bale abananchi be county ya Kisii emeremo bune bwenerete. Tuliweza kuwapata mawaziri wapya 9 kwa wale 10 ambao walikuwa nimepeana katika assembly. Kwa hivyo walikataa mmoja, lakini nakubaliana na wao pia vile vile nimewapa jina lingine waangalie. Tarajia kwamba yafanyike makuu katika serikali kuu kama sisi kama serikali ya county hatuwezi yafanya. Kwa hivyo adabu lazima ianze na sisi wenyewe kama watumishi wa umma. Pili, nataka niseme kwamba tumeanzisha mambo ya kuhesabu ile tunaita head count ya wafanya kazi. Mwanzo ulipoona wakati nilikuwa nimesema kila mtu asimame karibu na gari yake, ilikuwa ni kwamba ni kivyangu mimi tu ambaye najiita layman. Lakini tumepata shirika la Institute of Human Resource Management ambalo ni shirika la serikali. Nimeona ile mpangilio wameweka, tutaweza pata wale ambao ni wafanyakazi hewa ambao tunataka kwamba waondoke. Kando na hiyo nimeamua kuandikia Kenya National Examination Council kutupea zile grades za wale watu wote ambao wako na madegree na vile vile ambao wako na kazi hapa. Kwa hivyo utayaona mengi, utastaajabu ya Musa kama uwezi kuyaona ya Virauni. Omonogeli bwe bunge enene Gusii National Assembly Moses Masika Wetangula nigo atenenirie ogotukwa kwa bariki babutambe abuna indi bamanyikanite buna ba PH abo bachorwa numuraibwenzi muske William Ruto kolengana nekiombe ikeligetene tamangana igelichiko kia LCK Gusii Law Society of Kenya nigo kia mereirie nagotobuna abariki abo babutambe 50 noyomo asekerenga ekiugo kya kunengirwa nigo bono bachoretwe asenkere talingia na nigo babonete kubikwensemo gwike kigambiro kyaligireirie ngane iyo na kuyikera kigima Otakana ningane yo mwanchua muligiriria babwatani kurwa se Chinsemo nigo bagenderete kurwe birengero byabo igoro iyo murobilyo oyo manikantumna Asila Fund bwoko na nuchibesa guchesa bananchi oyo obatebekana buna nigo chigo chaka kitalikie 30 cyumutinyo yuko minoma ebikaro ebyo byo gotegerera na bwo kurwe birengero nigo bigenderete asi county cha Mombasa na bwige county ya Nairobi ne county ya Kisii asigotebekana buna okogania kwa bange nigo kwa enekiribuna kibese cyo nigo kirene interest chigoro na nigo batagete chikurenirwa gose interest chigo sukiwanse ko batakana na bali barachikoba bakoira kibese cyukurwa serikali kimanikana tubuna Asila Fund. Regulation number 7 provides for the objects and the purpose of the fund, which includes the following. Number 1, innovate, develop and deploy bottom of the pyramid financial services. Products that are affordable, accessible, and appropriate for the unserved and reserved persons, including credit savings, insurance, and investment products.
majority of us in the youth fund. There's another fund which was created called Uwezo Fund. There are so many funds which are existing, but this one, we want to put it, we are moving quite unique. And what we are now saying, we want to move from consumption to savings. The nitty-gritty of us, we are giving that to the board to come up with those products. And what we are proposing is that we are want to encourage the element of saving culture. As you borrow, maybe to take care of your domestic consumption, here now we are saying that we want to move away from that. Ekaro togotigana nayo abakagirwa babere nigo babikiru byara nabwo abandi babere kuniachuka magega ejigali yabo kugwa asensemo ya Kuresoi South imeje county ya Nakuru magega yotoka nenya sole eyuse ne gishilingi emilioni ya mone jingu taisano na nigo batangira sigeteseni kyabanyanyimbo egya Kiptagich elio kwanekia yu mwenteneli wabanyanyimbo kuna sensemo ya Kuresoi Jeremia Lea Riwala niga kwanire engane yu na kunyenekia Kigima. Kukamata hawa imaanishi ya kwamba tumemalizana na vita ya dhidi ya miadarati. Tutaendelea kwa sababu inaonekana kama hii ni njia wamezoea kupita hapa, kwa sababu ndio mtu aje na bangi kiasi kupita Kiptagich, then ni mtu ambaye alikuwa anajua iko vichochoro ya kupita na wanajaribu kutafuta mianya ya kupenya ama maybe walikuwa wanafikiria tumetoa roadblock sasa wanaweza pita hapa. Tutaendelea na vita, hatutamalizia hapa kwa sababu hii bangi haiko inaenda mahali kidogo. Hii tumejaribu kuzungumza na wao, wanatudanganya kwamba walikuwa wanapeleka Ngong, lakini abarendi babere nigo batigirwe chinko machintindi magega yogo saganwa nababigwa ashikiro enene egotoka imeyo muchi Kakamega babirabo nigo batigire twe chinko machuko buturwa nemioro nigo bagenderete kurwa ne robo mabwabo ase enyegitali enene ye county yo ya Kakamega egekorwe ikyo nigo kyane tugwe na omo MCA bwe ward ya Shigweshwe Moses Musundi oyogi keire ngane yo Kigima. Hawa watu wameua watu for the last 3 months na hakuna mtu ameshikwa. Hakuna uchunguzi umefanywa wa kufikia hawa watu. Tunataka hizi vitengo ziamuke, zifanye kazi. Serikali tunaambiwa ina mkono mrefu. Kwa hivyo tunataka huo mkono wa serikali utumike kuflash out hawa majambazi na wezi washikwe na wakienda kotini. Kero togendrete bosyo chibura buru nigo chaini kiwa ase kigambero magiga yomu wakili oyomo kubwato ka chingundi chintindi gochi ase omonchulio yomo ase kina kimobwatranitie igoro yoburendi bw'omwana kolengana n'omusubati oyo ole omosoeri ase ekinekyo nigo yotebekarabuna omwegererio ye nigo abanyora bakugamba n'omonchulio yo isiko y'ekigambero ekyo na nonye nabo musubati oyo nigaganitie akano gishilingi kiribu chimia isano nemo elio enyale kolenda omwana babera abo nigo babeire bakunyuma nasegeka ekemyaka 20 kolende nigo batiganite umwaka wa etabwikiri wibere na 20 noyomo omutinyu mutanganie emne korolekana ase bicheyo nigo mwegelio yubono amuruta chingundi chintindi ekyo omuntu yebachana kubigwa kwene kichinde ekerakorkia abaligereria gose abalikia mangana buna nigo atigero chingoma chimbe. Situwe pamoja kwa ofisi waone zile zinafanya. Mtu mmoja tu kwa 5 minutes. Singine na unaniacha imefuta. Fighting, assault me. Unakaribia nani? Assault me. Simkaribia. Oh, ni vitu vingine. Nikaribia. Omanchiko morigali gotikana nayo iyo mwegererio yo koruta chingundi chintindi bo Kigima nigo togosuka mutwe ase gotebekara muna bamenyi kurwa si county ya Kajiado nigo bakurerwe Kigima gotalia enyama yetuge yu yabereke gokwa bune ndagera eri gwetanga kurwa samarwire aho ayara nyale koba ga koburwa ase ndagirenga bune yo eje nige gocha magega yetuge nyingi go kwenseme yo kubwatekana no murakera oyogendrete kubwata enseme na koleta enchale nene Kigima. Tegemea sisi yetu ni ng'ombe na mbuzi. Hakuna chakula ingine. Ile anaanguka anashinja anatoa hiyo nyama na shamusha anakula. Saa zingine najua kwa kuna chakula.
kikosekana chakula ile ng'ombe kwa afadhali kidogo tunaweza chinja hiyo. Na kwa hiyo kitu imekufa, hujui kama imekufa juu ya njaa ama juu ya ugonjwa. Na mtu ataweza kula hiyo kitu na aanze kuumwa na tumbo. Sasa itaweza tudhuru sisi kama wanadamu. There is a lot of bacterial multiplication in the cadaver tissues. When the animal dies, putrefaction starts, the rotting process. And that gets to the supposed meat, or rather the muscles. And if you consume that, some of these bacteria produce toxins that even if you cook that meat, you're not going to deal with them. And therefore, becomes poisonous, and that's why you find sometimes people are having foodborne infections. Ekero tugendrete gusuka busyo abasaini go baborigwe gutigana nugwaka korondo na kwibwatirania nemirubirio ao elio wekinia kemagendero gukwana kurwa sensemo ya rongo umuteneneri bwa mangana yomorembe sensemeye Eli Opondo nigo boririe gose iga ruro bosemia egochiase abariki ba mangana bali bako bakobwata amangana akobwatekana n'ejibinto binkabulebyo elio kuligerera ibosyo na kwenekya buna amangana gosoboliki buli bakora ngurigerera bule amangana yabasaye nako yalika senchera ebwenerete. Media plays an important role. The journalists have been taught today that the soft approach require all society approach. Media need to develop economic stimulus package for their people. It's unfortunate that the Kazi Mtani has been removed by the current government, but how do they package the new social safety net mechanism that can caution our young people from being gambling? Within a day you can get 10 million. Betting you can get 10 million. So that is what lures the young people. Youth nihilism. There are a lot of parameters of youth nihilism. Number one of them is gambling. They want to stay 1 month, amepata 10 million. You see? The jackpot. The jackpot. When you hear jackpot, that's youth nihilism. Biamono kigimo mwancho muligeria bwa mangana Amayia na koleteri chinga kimune chaboro makaroba gaito wikiraga bwo nongora bikira tuwa gesinini ndagendo mutumokomoke go kurende nkwirnande elio togendere busyo no muruburio bwa mangana Amayia na bwo kertoganye tomogeni yoito elinde aika semeseje tukwane emarkoba yabono toendo mutumokomo sinini gorina tole. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yugoncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase bio
Box 81-40-200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enoti isano na ibere yemo Isato marakabere ibere yemo enoti isano Gusii enoti isano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gusii enoti isano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chiamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato yemo Palamax Executive Spa and Baba. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boiko mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Biamono kigmo mancho morigereria bu television ya Ndizi TV magaro benkia ekero burana gote ya bulitangani magani one takonyara guika asingencho abwatirwe na ka emergency geteiga konyorokana takonyara guika emaragoba yabono igobono nigo tuguskibosio morobiri obweke umbu kalituko ria Jumamosi ekero na inde turaleta bageni bandi gukwanera ari atolengete buna butambe inyora ekanagiye television getukia unambemo kyumuntu wabweke Gusii television nambemo umuntu wabweke Gusii kigake cyogenda so morobiri ogosegenda se emitando yito ya YouTube Ndizi TV News nakukona bokona Facebook utoligi muna Ndizi TV News Digital Twitter gotoka toligi muna @Ndizi TV News na boigo gotoka toligi halia se TikTok muna Ndizi TV News mwechu murigereria kerwo ikirega halia YouTube genda ate subscription button squeeze subscription button ya oncholiri onye tomanye tiere mwamu osokoligereri biya kerwa so YouTube ya bere mwamu igona bogo ikagalia obate subscription button elinde na hende kengerengera boko bataka kerto abikire mirobrio ya live na bogo kerto abikire mirobrio ende ebeneli recorded bogo kumanyinga to upload mirobrio media eli nyala gotoimo kigoro na intunto gendere koletera amangana buna ekonyalikana chinga kichonsi bono guikabwa nkyo Chinsa 12 mambe kero kumera na sara nyarangi untita na boigo Brighton Makori bako ba produced na oyo kurukunganere Joshua Uta elinde bakoletere omurobiri umugima bumurobiri gwensakia niwo tokora kolera asebono asemaroba yabono gangiri bagiri gwakira mbiamono na bwo bakira bali twakonya nago koletera mangana ya Amayia sentira eyobo kiranu olio koletera mangana Amayia sentira yomuntu wabwe byorokererio nigakuru kwa Joshua Auta inche nigokuru kwa John Kibati na Petra Mokera
esense meli ya kabiri ya mariogi ne chibicha tigango tumere ne mambia omonene kagwancha